nanda kama mwalimu gwedini ewaka yamone sega silionsi akwalire ekera kurara arale buya. We also thank the family ase komo achiga chinga kishingororo okolega silionsi. Kwa hivyo tunawaombea mema kama familia omongi na nyaboke twagusabira maya abantu bao yasaba seseni kwa kila njia elinde mogendere gotibosio gotu asabira maya le kanisa tuanyisa beira maya ase alionsi. Kwa hivyo tunasema kwa heri Catechist Okinyi urale buya bako na regasi nao wengine marafiki buya mono sana. Mbarikiwe sana kwa kuja kutupea pole. Asante. Nami naitwa Eric Ayuka, senior teacher wa Rikendo. Poleni sana Mr. Bernard. Wakati mwalimu Bernard baba yake aliaga, alikuwa shuleni na tulikuwa na huzuni sana, vile tuliona naye pia alikuwa na huzuni. Tulichukua jukumu hilo, mwenzetu mmoja akamsindikisha, hata wakashirikiana wakaweka mzee kwa mojeri. Kwa hivyo Mr. Bernard kama staff ya Rikendo, even the fraternity ya wazazi, wanafunzi wote wamesema poleni na tuko pamoja. Mungu awabariki familia yote, muwe na nguvu ili maisha yaweze kuendelea. Asanteni. Wacha nipatie deputy aseme neno moja. Naitwa Eric Mobsa Ayuka. Wapenzi wa Bwana na wasalimu, hamjambo. Mimi kwa majina naitwa Stella Mora, deputy teacher Rikendo. Pamoja na wenzangu tuwawapa pole, tuwatakia kila laheri. Mungu awabariki. Nimpishe mwalimu. Asante. Ambaye alifanya maandalizi tukaweza kufika hapa ni Mr. Benson. Yeye ndiye anasimamia mambo ya welfare. Vile vile tuko na mtu ambaye amewakilisha board, Mr. huko kuja amewakilisha board of Rikendo. Bila umesikia nasema pole. Asante. Nimepitia kwa the program and I've seen that the father of Bernard was born in 1940. That is the same year my father was born. Again, he was a teacher. My father was also a teacher. He retired in 1994. My father he retired in 1995. My father retired in 1994. But unfortunately, my father died in 2004. 20 years down the line. But here we are. Life does not stop. So I'm encouraging Ben that the father has gone. Yeye aendelee na maisha, wajumuike, washirikiana na familia ili mambo vision ile babake alikuwa ameweka kama ruwaza waendeleze. Mungu awabariki na Mungu awafariji. Poleni sana. Thank you. Asante sana. Mwana ojitega kurunka mwana kurukupenina. Kwa hivyo nasema Bernard pole so siri mugaka yole kora nako yantura amanya mono pole rene akiyo kwa nguna woturamo bia mono. Kwa sababu ya wakati hawa ndio walimu walikuwa wanashirikiana na Bwana Okinyi katika pastro. Hata wanakamati wako hapa, wanakamati wa shule nataka wanakamati wa shule wachongee mbele kidogo. Hawataongea kwa sababu wengine. Sawa. Wacha tufanye hivi tafadhali, kwa kupenda kwenu mtaongea baada ya misa tafadhali. Tutawapea nafasi. Thank you so much. Pindi cha misa. Tafadhali tusimame wote. Togororoke uro twensi hapo. Ngoja kile wote kipindi kitaratibu cha misa. Biamono. Biamono togororoke turoga chinkobi. Biamono. Baba
Kwa padri mkuu wa Chimbo Monsinyo Charles Amwata na Padri Lawrence Nyanga, wana familia na waombolezaji wote, Mungu ni mwema kila wakati, na kila wakati Mungu ni mwema. Leo ikiwa ni sherehe kubwa ya mzee Mwalimu Charles Okinyi kwa kazi nzuri ametufanyia, basi ningependa kumwalika Padri mkuu wa Chimbo atuongoze katika misa ya leo. Pata karibu. Jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Neema ya Bwana wetu Yesu Kristo, upendo wa Mungu Baba na ushirika wa Roho Mtakatifu viwe nanyi nyote. Tuombe pamoja kwa njia ya misa takatifu kwa shukrani kwake Mwenyezi Mungu kwa utukufu wake kwetu na kwa zawadi aliyotupatia sisi kuanzia familia yake, kanisa lake takatifu na kwa wenzake wote, na kwa taifa letu akiwa mwalimu. Wengi wamepitia mikononi mwake. Hata baada ya kustaafu tena alikuwa na ule upendo wa kuwa mwalimu. Alisaidia Mtakatifu Yosefu Bobaracho kwa kuwaelekeza vema maishani. Jute dhambi zetu pamoja, tuanze misa takatifu. Namungamia Mungu Mwenyezi, kwani nimekosa mno kwa mawazo, kwa maneno, kwa matendo na kwa kutotimiza wajibu. Nimekosa mimi, nimekosa sana. Ndiyo maana namuomba Maria mwenye heri, Bikira daima, malaika na watakatifu wote, nanyi ndugu zangu, niombeeni kwa Bwana Mungu. Mungu Mwenyezi atuhurumie, atusamehe dhambi zetu, atufikishe kwenye uzima wa milele. Mungu Baba Mwenyezi, tunakiri kwa imani kwamba mwanao alikufa na kafufuka. Utujalie kwa wema wako ili kwa njia ya fumbo hili mtumishi wako Charles Okinyi aliyelala katika Kristo apate furaha ya kufufuka kwa njia yake, anayeishi na kutawala nawe katika umoja wa Roho Mtakatifu, Mungu
daima na milele. Tutapata nafasi nzuri ya kuketi tusikilize neno la Mungu kwa heshima. Nabii Danieli 12. Wakati huo Mikaeli atasimama, jemedari mkuu asimamaye upande wa wana wa watu wako, na kutakuwa na wakati wa taabu, mfano wake hautakuwapo tangu
lilipoanza kuwapo taifa hata wakati huo. Na wakati huo watu wako wataokolewa, kila mmoja atakayeonekana ameandikwa katika kitabu kile. Tena wengi wa hao walalao katika mafumbi ya nchi wataamka, wengine wapate uzima wa milele, wengine aibu na kudarauliwa milele. Na walio na hekima watang'aa kama mwangaza wa anga, na hao waongozao wengi kutenda haki watang'aa kama nyota milele na milele. Neno la Bwana. Saburi ya kwitikisana. Ekitikio asore aye miaka 1000 nigere buna rituko rya igoro kori aetire buna engaki enke yokorenda obotuko. Asore aye emiaka 1000 nigo ere buna rituko rya igoro kori aetire na buna engaki enke yokorenda obotuko. Omone naye nigore asore aye emiaka 1000 nigere buna rituko rya igoro kori aetire. Aye miaka 1000 nigere buna rituko rya igoro kori aetire. Omanene aye nigore obotamero bwaitu ebyare ase ebyare ritang'ani ebigoro bitarabao ose konya tutaratonga ense korwa kare na kare aye Nyasaye. Kitikio asore aye emiaka 1000 nigere buna rituko rya igoro kori aetire. Aye nigo ogonchorana abantu bairana baba amaroba naende wateba inu mwanya bantu irana. Ekitikio asore aye emiaka 1000 nigere buna rituko rya igoro kori aetire. Nigo okorobanania mwanya bantu buna eororo yaeta bwango buna chindoto araboni gobare buna obonyasi bokomera mambia nigo bogokina wasicha borogoba bwana chwa woma. Ekitikio asore aye emiaka 1000 nigere buna rituko rya igoro kori aetire. Intoni togo sirigwa nenda mwamu yao twaondokiwa nekeriria kiao amabe aya twakore nigo oraya oyabegete asobosyo bwao na ebibe byaito byabo bisinigo bire maiso marore asore. Ekitikio asore aye emiaka 1000 nigere buna rituko rya igoro kori aetire. Obogima bwaito bwensi nigo bokoera bwango nse yekeriria kiao
nigo tokokora emiaka yaito buna ogoita gekoe emiaka y'obogima bwaito na 52 onye tore n'echinguru eba 53 ekitikio tore aye emiaka 1000 nigere buna rituko ria igoro koria etire ningo omanyete okobwa kwenda mwamu yao gose ogweke ririanda kiao erinda akoiroke twarakererie tomanya obwenge bwemia byobogima bwaito erindo chinkoro chaito chibe nobong'aine ekitikio asore aye emiaka 1000 nigere buna rituko ria igoro koria etire tworokererie tomanya obwenge bwobogima bwaito erindo chinkoro chaito chibe nobong'aine omanene irana ase tore goikaririri orabe gokotebana otororere intwe abasomba bawe amabera kobogoriwa amambia otoisanekie n'obwanchari bwao botari kwera eri totochenge na gogoka amatuko aito onsi ekitikio asore aye emiaka 1000 nigenge buna rituko ria igoro koria etire otogokie amatuko amange buna ayo twachandegete emiaka eng'ana buna eria twanyorete amaya tworokereri intwe abasomba bao ogokora kwao na abana baito oborokie obonene bwao obosiani bwa omonene nyasaye oito bobe igoro yaito na emeremo y'amaboko aito oyoseseneri ase tore osesenie emeremo y'amaboko aito kitikio asore aye emiaka 1000 nigenge buna rituko ria igoro koria etire kabiri rwase riruba rya Paulo gochiasa abarumi ninkirende turatebe asayo onye nyasaye uri nsemo yaito ningora nyare gotubwa ere utarorere to mwana oye amabera kurende akamurwa asinginju yaito into 20 na kiara moche gotwae ebintu byonse amonere ningora nyare gosoera abachore ba nyasaye nero kuba uburonge ningora nyare kubana cherekina Kristo Yesu nero kwete na kubwa asaya obokiwe kurwa saba kure ere nigare nsemo yokoboko gwokoryo kwa nyasaye naende nere ugutosabera ningora twatanane kurwa subwanjani bwa Kristo ine nogo jandwa gose nobororo gose nokorosigwa gose nenjara gose negesobono gose nobobe gose nomoro unerikire asengencho yao nigo togoitwa umubasoboira twabarirwe kobabuna ching'ondi chigo cha konyenywa korende asamanganaya bonsi twabera ababui na wetania ababui wetera asare oyo twanchete ringana ya nyasaye tutenene asoko yatoge banji Mungu ave nainwe kusoma kubanjiri ntakatifu nini kirena Yohana Gesiri 12 mstari wa 35
Yesu akabatebia mubaso nigore amonainwe egekegeke gosio genda ekeromore n'umubasoria umusunte tocha kubabwa eroyo kogenda sumusunte ime tamanyeti asa kogenda ekeromore n'umubaso yuegene erinde munyare koba abana b'umubaso koro Yesu akwanita yo akagenda akebisa urwase bare Evangelii yo mongro kwa parokia ya Mtakatifu Kizito, kwa Mtakatifu Karoli Lwanga, kwa mapadri ambao wamefika kutoka parokia hizo, viongozi ambao wamefika, walimu wa dini, Wakristo wakubwa kwa wadogo, kujiunga kwa njia ya misa takatifu na familia ya Charles Okinyi. Tumsifu Yesu Kristo. Basi kulingana na masomo ya leo, kuna yule anayefundisha na kuna yule anayefundishwa. Kristo ndiye mwalimu mkuu, na katika kufundisha kwake hakuna chochote ila tu mapenzi yake Mwenyezi Mungu ndiyo anayofundisha, na mapenzi yake Mwenyezi Mungu yanaonyesha mpangilio wake Mwenyezi Mungu ili watu wote wapate kuokolewa. Na tunajua wazi ya kuwa Kristo hakuifanya kazi hii peke yake, aliwaita wale 12 ili wawe watakao msaidia yeye, watakao ibeba injili kuieneza kama mitume, baadaye kama wamishonari, na zaidi kama viongozi wana wa Mungu. Na wote walijifunza kwake Musa, Ibrahimu, manabii, na zaidi Kristo ambaye ni mwalimu wa walimu, mfalme wa wafalme. Na sasa Danieli akiwa mmoja wa manabii, tunaposhiriki pamoja na hii familia ya Mzee Charles Okinyi, mwalimu, katekista, kiongozi, mzee wa wazee, na yule ambaye anasaidia zaidi wale ambao wamepotea njia kidogo ili awalete kwa mwanga. Tuko na tumaini ya kuwa kazi yake nzuri njema, walimu wake wa katekista imelinganishwa na ikaunganishwa na kazi yake Kristo, kazi yake ambayo ilikuwa ni ya kuwakomboa wote. Hayo ndiyo mapenzi yake Mwenyezi Mungu. Mapenzi yake Mwenyezi Mungu yako na upendo. Yohana sura ya 3 mstari wa 15. Mungu aliupenda ulimwengu akamtuma mwanae pekee. Hayo ndiyo mapenzi yake Mwenyezi Mungu. Kufanya nini? Ili wote watakao muamini na kumsadiki wapate uzima wa milele. Haikuwa tu Charles Okinyi alimwamini Kristo, bali alimfundisha Kristo, akawafikia watu, akawarekebisha maishani. Iwe ni wanafunzi, aliwarekebisha, akawaonyesha, akawaangazia, akawaonyesha mwanga wake Kristo. Yeyote atakaye muamini, sio wote tutakaosikia sauti yake Kristo moja kwa moja, bali kwa njia ya wazazi wetu, walimu wa dini, na wale ambao ni walimu shuleni na wakubwa wetu. Hiyo ndio kazi yake. Na sasa kama ni hiyo, tuiweke katika somo la kwanza. Danieli anasema itakuwa ni furaha kwa wale ambao waliwasaidia wengi kuona mwanga, wapatia ukweli maishani, warekebisha maishani, ili wawe watu wenye tabia, wacha Mungu, wenye uongozi mwema, watu wanaowakaribisha watu wanyenyekevu. Petro ya kwanza 5:6. Hiyo lazima mtasoma.
sio hapa, wako nyumbani. 1 Peter 5:6 Nyasaye tatagetia abantu bakwimukirira iguru nabo bujete. Nyasaye atata abantu bagwekeia egasi yae kubimukirira iguru. Muntu mutangani gose otokomanya Kristo oringe Nyasaye buria gekeia wa Filipi 2 lazima mtasoma nyumbani. Mwachakire gutwara ubworo paka ntoma kia stoko na stoko ki. Toma je yogotegerera, toma etio yogosika. Toma je dio yogotegerera. Ni Nyasaye hi. Ni Yesu oringe Nyasaye geke. Wa Filipi sura ya 2 mstari wa 4 hadi wa 11. Nyasaye gate ketaba ntobwe ke buno mwana yeketi. Ukinyi Charles akajifundisha hayo kwake Kristo kwa maisha yake. Anapoendelea kuwa mzee, matuka yabunanya kuendelea kwa 70 uchiabu akababuna Zaburi 90. Na yana banya kuwekei. Hakuna kubolio monene. Niambie ni siku gani utaniita kutoka dunia hii. Lakini hakuacha kuifanya kazi yake Mwenyezi Mungu. Kwa hivyo Danieli 12:1 hadi 3 inaonyesha vile tunamuombea leo hii ili naye katika ufalme wake Mwenyezi Mungu nera amekameke like the stars of heaven, yani amekameke karibu saibo toko mekameke onye tobwati ogwekeia ngeturi kumwe Yesu Kristo yangi lorire kiagera moralika. 1 Peter 5:6 5 and 6 1 Peter 5 and 6 erorasi mosome obe no mwana bokinyi obe no mojo goro bokinyi obe no mukatekista obe no mukristo obe no morai Nyasaye gate ketabantu bagwekei gakorosa na intu Nyasaye kerako nyora abantu bekeirie buno kinyi akore mirimo ndo siatire ukigetunu gya kyonganyo agenda kegati atari ukigetunu kya bwaye ngoro tiri mbogo cha bweke cathedral. Alikuwa anasaidia watu sio peke yake. Kama ni yeye alikuwa anajisaidia peke yake wakati aliritaya kama mwalimu, hiyo ingekuwa imetosha. Lakini abande moralitaya mwasinyireze mwasinyire Nyasaye mwasinyire keromo osinyete paka mwa ikero kwa ndrai osinyete paka mwa igendo kebolete 1 Peter 5 and 6 egento kebolete bona gwekinia. How can a teacher, head teacher, become a catechist where there is no pay? Unatembea na mguu. Ikoro toke butoke osona esenda geto ike kurandi. Ikiagera tarige koro kurandi no burwoti kwa Nyasaye abantu bamekameka. Ndai bona se kwe ketu no liritika. For example, ndebenga biroge bia banda ba kana se mutu baru siororo. They will hate me from today until their death. Dato ligoro. Bako nyanga na fata katurusia asekero karanse kera mwangire goika kurwara tariye keruyo ko orange kurwa nyone nkoro ya uwe keya orore obuye gwa Nyasaye otegere. Every Wednesday alikuwa anaenda Bobaracho St. Joseph Bobaracho wasia saa 12 hivi na nusu mpaka saa 2 borokereria abana bake oba orokereria karibu no mwalimu bweko karibu no moiboni karibu no muntu kurujisemi karibu no mukatekista, lakini uno muntu musombo Nyasaye anayependa watu wote na zaidi anayependa watoto hao wako shuleni wawe na malezi mema yatakayo wafanya akore gasi ya county, the national government na village. Abana bo musigeta nyato musigeta yara banta bane bali gorora mukatikisa mukuru kumurangari kabero mona kwigutiagara miaka na weta ibuzo no wera abeto igwa, lakini ale umuntu komeka mekia bantu nyata komeka megeti why are you here oigwa mangana ayo nayo yabeka so muroberi bwo komeka meka ocha ko baso yomo uragokereri tukumika eri mu mareko monene agochicha basoma gwa kabiri kino turate basayo onye twanyolira umuntu gati yeito okuruko mukatikista head teacher omosemi kati yetu na konyeta abantu bakabali bakosibo mutukuru na bakonyete lakini batateri nawe mukiama bako iguru tatori iguru na korete na baruji na bakonyete nera kaba meka meki asengejo yake
ariko buri kurwase abarumisa na isatu cyakira 31 inkirende turateba asanga onyasa otoire miaka 65 gotira kiro turamukorere ero uyu tatigete mwana oye akamurwe ko beke mwanzi na kinjenderu asoboka tubwane asobota kabwane asobota manya kwa inkonya abantu bandi bona abantu badige bale moyo nye ande baje tibons na bange bara ebuli baga aje to bwadeli baga to sukiri tukeli kiro monta kwa no buya ondatebe konyere kuraso botukuru ondatebe na konye tukura soko toro kurusukuru ondatebe na konye tukwenda tauni ibango je sukuru bora jogo se kyonganyo sikia maguna ende tauni oya nero nkonyete ekero we konyaye we kutware nkoro yo konya abamino abarese ino abamwao abe kanisa yao abamo balemere mwana baro iyo ndiye alifanya ekero balemere modalinga na senge njobonda lakini na senge njo yo obwanja obwata asinyasaye kwa orokinde kinyasaye yanjetenzi da bare to bonene ko be gwingejo gosenga na bete dititi abantu bali bakolitaya bagotebi every minute no ma tinje na gasomiriga bono igata gete we qualify ai we kero go karansa inyi ta bate bindebio obo changora go karansa magega ngora igo manya mo maiti mo bate kararende osanya mo maito mondo no mongao to kuna ba mu bwe kaine manya kore bo to gweti na ya gendera bo to tiga manya toro jugotiga to jore ndaba to to ara chingondi chinyinge to ara chingondi chinyinge kabili ko meka gwachire wetera gento wasomi nekera wasomi omuntu ngogo tebi ngekera ko masomi ga wategera lituguri tangani ngoko moikamerera every day. It is almost now 18 years okinyi agosomi bo baracho secondary egotoka sentikisi tokegati agosomi wa the Wednesdays agosomi amangana pastoral nakia abana babwene tegukina na abayibuli babo nakia abana babwene tegukina na abalimu babo nakia abana babwene tegulireti nekenyoro kyabo nakia abana babwene tekorekana ekere bali kanisa yabo nakia abana babwene tekomenya ekere bakire university nakia abana babwene tekomenya somochi ekere bakore emirimo ase county yose national government. Sasa hiyo ndio kusaidia watu, lakini mtu hawezi kuona ati hiyo ni ya muhimu. I know wakati alianza mwanzo kwa 2006 hivi ama wengine waliona huyu mzee anakuja kufanya nini hapo. Mzee ndio tunaletewa hapo, my friend, hapa antocha ayete na wo barago konya so mugwo nande buna yege ntosi nyerete sinjugwa cha to muntu to metu nyasaye acha ko konya ko musire noraita rami ijere ko rwapa ka bosongo manyogo iterami ko jibosongo ekera ngo ategererete umuntu gete kwa ryo moliri bono kwenda bosongo you have not nyoko kororo kwaja gonjoka na kwali linyomba takonya na uchiaga chitoro keno mo wasinyaga chite chinyomba cyane bosongo bamana bachaka kuruza na cyombo cyuguri cy'abantu otengera no muntu muororo bweketi okorakana ngatarbu ajasa kuruna sabuchi ataite ko konyese muntu ko esemire don't mind nganga yakuruna sabuchi no muntu utabatabete ko kwarese that's why abantu abange basirete ora atare rami bono twate na yugochi chikora chitu ka abantu bagajete bosongo jeno mo basi nyaga jete chitu ka jane bosongo ono ende necheo ibali moto boli etorosie kabuza tonyu ire bindebyo tegerero umuntu rakorusie bintu biri bisaleti abantu obe free that's why ora meka na ndo meka nuri obokonyete Yakobo isana James 5:19 and 20 lazima utasoma hiyo hata ikiwa kwako because tutageti wanjo mondo gojaso. We pray for the family of Charles Okinyi and himself the work he did. Ale we come room abana mbaro baba bale gosinya ko form 1 2 3 tukurutera Okinyi onya ko barambura bakote ina fato yo rambuke oyokore ndoki wino mondo na inu abantu bande you can't tell what us
gota gete wa denga gendo kwa na nyarebe mote bio bogimano bokongo gota kwenda kwa jita kebiro ukoigwa basi bona se njata koigwa watango no makungu bwati time ai kwaletera sara seke nyoro as a family na as the future of this country of your church of your school ogenda uchi abuteke banjiri tokolero yara matuko anya sai tagia yao litukeli moigali okakokorera nyasaye neli tukolie ng'encho asarere ikiagera kwaro kiriobuya lakini to mwari limo obwatokerabu yaya omwari ya sobuguma bwao once sobuguma bwao miaka yaito ne mienge miaka 70 na beyo na bera beyo ka 80 ukorwara na gochande for the last 3 years ukinyita kaibule buya one of the last 2 years you underline kaibwete buya the last 1 year yarenga buya the last 1 month yarenga buya the last day yarenga rais ayeno igwete buya sorao uyo gweta kwa sori tugweti buya totagerereti boronga kioroje tugweti buya ando totagerereti ona eno na gweka no kama tukaitwa teva are you going to be there or not to be there ngiro ta kuigwera o choke o koreki na yo sa soke asobonere kwa nyasaye na ndo meka meke evanjiri jari ngendambe 12 35 67 wakodra tara somo basokera kero oraroro tara somo gaso ekero para tekiek moitabeli ane ko jabo jaka tor kuri baisi committee chiko banga asa bantu babo ikaransa number 1 we should not be comfortable asa matanga mono to a point yokorara why oi wekerogo obekeruema na ande bono no rega go begete ne reso kwabwate na kiotara. Yani you sleep until you die, you don't know you watch. Ukikibona. We can't. Amo kore mama go ibintu byato nyura. So toja batebaiga. Onya go monde kero motigatire na somo basa. Nande to gusikia ka to motebi. Oje motiga mane birogo ne chiemo. Tiga bantu bachaiga bamanyete nse yetari seito tunapita. Lakini karato gweta to kore gente kiya to nyorwe. We are remembering Charles Yoki. Mo baso goro asekerege. Yorigi tara somo basoyi na kyoko yorigi weterengana wetere kisemijiri okinyaka kwa mukati kisore gai okonyora umu basoyi tare rororo to basa ko rororo kera kwa tare rororo genda ore ta bande batare ro ali awe nekera bande bajire kinyore kingo bakerekia nekera kinyore kia berekia abanta bwa sabu ya obuyobore Yesu takobora rokerengaki na watu watapokea baraka. Ande kada bono mmoja ngire bosise niwo akisema takubariki hakuna atakayezuia kwani yeye ndiye Mungu. Ana umaete na kero mundu na maete pako mote no yogotegerana amonene na gwate chibaraka kyo ayugo toka monene watokira sale bora toka sale gwetera Kristo yoro barabu makonyore chibaraka kyonsi baraka kyo tagete amone ryo menya matuka mangetari mwana itabaga amo omenya matuka ma okokoraki yani omenya matuka mange otari gonchora bantu bameka meke buno kinyi otari gukora kindi omenya matuka mange otara tero musunda eko banaro mara ile bintu binangora iwe ngane yebuya ikirenda atora ataba sai iki utu atarana kurwa somonene matanga ya no otara somonene ikirende uatana kurwa sabantu uwekini kwao wanena kwao emeromo yao kuritaja kwao usano botambe kwao ubwenge bwao obochusi bwao nukera kire ngoro ngota bate ayo kunarengereti kuna nanjendoje kero mondo nawo cyase oyo ngukwanerare mu cyase okinyari taribo moita bamono mwibire ngana ate abanga next time I will be communicating na bantu bakobanga ngabantu bekaranze it is not how we sing abantu bekaranze baraire ya koranje stop utata bantu bari macho bari chapu chapu gomuro cyo cyari bunandoje
imuro cho chali muna rochi matukare ngora ndre kora bantu chali arenga bona gwesa bwe osireli onyo tobe tibira mo abe kali gelu chali inga matukare ngora nya koli gelu chali te chonyo nje koli gelu e chonyo nayo koli gelu buya more mono otore ga iga batebie family buya mono nyaete okinyi enough time ama ena akakore miremeye mpaka ekeraji ete gukwerenya gitari wasepaka ekerechia mwerere tepi that is also good goikota gete wako gende miremeye kubwerwete bande boko boko gwachi kore bike nago okinya ko boko genda raria obaracho oboko genda kyonganyi boko genda kegati ayo ko boko kwa kamengombe kuira mabera yeah usikuira liko na bora ira mabere bo baracho mona ko baracho bakaboire utachie tiondozi okinyi was coming from baracho lakini tachie ko baracha he was active, he moved, he touched the people lero no tore ganya sa musiseni ere buya ko sere bo no taitaberia bwa kiera to bwati foti yo goitaberera buya ko sere bo ekiagera menyo bugimo buya okonya abande togendere asugo taraso mubasoyo reconcile with the people, serve your family. Warokera libuyega ande liye nyoro na karoki mbia kiagenda ora akubu na Simeon agate wa Simeon ningende no molembe na moroli de Yesu nganye taribo unakororeka iga Yesu Kristo no ganye te Yesu boli anya kuganyete Yesu abantu bameka meke asole abamwao bameka meke abamwao bare tobuye boli mwanya abantu twarangeri buno kinya rangere tigwe tarosa so yonsi pita bateba nga nyasa oyo moete chisemino bungai era kabo moigwe nande karo mwari moko mwari mwaya mwanyane if you listen to okinyi ere bwe kanegeta asita kabo mwari mwoye he was his own principle akatebeke no egento gochia era bo gase taribu na bade no taita ba we don't need your food na ayega chura change binto bwate ayebweka without anybody telling you ekare yegeto kinya kwa mwe binto binde gate ngaini ya dunia ini hapa naenda hivi akia bunto bote binyasa tata ngambia mono akinto bote tata mbia mono bali ba kore ga sinere basa siroti bande bakore gasina moyo buya sana ale ko choy bwereso nigete otebia abantu bunere buya wesi kayo monyene woteso yase bintu birago chanda aso mutwe asebi mu byomubere na aso bugima bwao na aso Kristo bwao ukinyina kore gasi bakanga buri yekite kosi ibike muison professor monyu wete bona monyu wete aigara tuli ko bolu se buye ko sembobe because ya kwangire ko bayo oni professor ando ganda to saliyo professor kwa bande ere buye ko serebo to go itabe kiagara ya no mobe none ko ento ko ko to bodera asa ibona yento kero korani kuru aso mabumo wata ibunge bonga bonyansi mambi barararo marabati ko tikeke iboi wono tumie time mweje omuse kuru mambi paka marabo oragatia igentongere kwa kwalirekia kulingana na mapenzi yake Mwenyezi Mungu. Kuna kitu umefanya hapa kinaonyesha mapenzi na upendo wake Mwenyezi Mungu kwa wenzako, kwa familia yako, ndio kiko. Alafu umesaidia nani atoka gizani arudi hapa ako wakonye na familia nde nero yechwalire tata tikobwati bumaene bwa Nyasaye yani erigire tiense kuno yotama yetiko sengo kipole sengo irabole onyore yengo akonye kwa boli ene omaniria abantu gose na bakalire bitina na asiria abantu bakwanda Nyasaye bono mbama ikia se bagochi ogoteba aine professor ya monyane ere buye goserebo era abuye kare wa onjokira nekere tu onjokire one Ecclesia Catholic uno mukatikisa bwe Ecclesia ne family batogo sabanga asemiseye nejimisa ukinya someretwe iwe ni njia moja Mungu kumkubali aufikie ufalme na utukufu wake. Yeye aliyewaandaa wengi na watu walenga juzi watu walenga mutinyo saba anio watano tarehe 12 igaga
ukinyara ria gocha na bana ba performance tatorigo ako bariga ni banyore biga ni bitano byo moyo umutagatifu elia abana abatu are bintu unagisemi batarane baba banyasai baba bekei baba beriti lero ukinyi na otorega iga mwango yo taraera iga tuga one ko ya moko ndigelinga watera ketentarabe abange bakure baraba ya mono okinyi abange bakure baraba ya mono aseigo erebu ya tombo bake Yesu twaiki aseigo erebu ya tombo bake Yesu twaiki lero toga ndako baka Yesu wose ndare kumubaka Boto kumubaka ikiagera ukinyi twaikirororo kumusabera agenda soburuti bwangu akio no mu akina atema inja sa korra kwane asike na kwa undi kitabu ya vistas no nako you have tried go to the father igombo benale chakori aina kiwa kori oje kwa kwate bitina nere kori kakwale ngeiwa nabo kwale kori karakini obisete nkora yawe ime bono likaguru nkora yawe ime Monto muyere gakure bunajali siere okinyi bamarayika bagoka ochire igora se Nyasaye omonto muyere gakure bakristo bonsi bagoka egochire se Nyasaye igoro omonto muyere gakure abamarayika basasoka ochire igora se Anjire Nyasaye tata Mutogi goronansi na Yesu Kristo mwana ya mama ima mwanguru wetu kabere kwa nomo ya mutagatifu uyibole tu na Bikira Maria usure tu na Ponsio Pilato obambetwe aso musaraba ukwete utindege tuwe tirembate kwa chiamago bigora ya matukata orokere kwa sawa ulinete igora sai karansa sokoli kwa Nyasaye tata umuwike ima Uruarongera neko bambia bagima na bakure na njire asomo ya mutagatifu Kelisia Katholiki gatagatifu kubekwa amma kwa batagatifu kurushaligwa kwebibe koroka komobera Mungu Mwenyezi tuwasadiki ya kuwa mwanao aliyashinda mauti na wote wanaomwamini vile alivyotuhakikishia licha ya kifo wataishi milele na atakapokuja katika utukufu wake atawafufua. Tunamuweka mikononi mwake mwalimu katekista Charles Okinyi na familia yake ili roho yake ifurahie katika utukufu wako, na Kristo atakapokuja tushirikishwe katika utukufu aliyotufundisha sisi kwa njia ya neno na sakramenti. Bwana tunakuomba. Oh,
Salini sadaka yangu na yenu ikubalike kwa Mungu Baba Mwenyezi. Bwana pokea sadaka mikononi mwako kwa sifa na utukufu wa jina lako, na pia kwa mafaa yetu sisi na mafaa ya taifa lako lote. Bwana, tunakutolea kwa unyenyekevu dhabihu hii, tukiomba rehema yako kwa ajili ya wokovu wa mtumishi wako Charles Okinyi Katekista, na kwa kuwa hakutia shaka kwamba mwanao ndiye Mwokozi mwema, tunakusihi umjalie ili amfikie na kumwona yeye aliye hakimu mwenye huruma, kwa njia ya Kristo Bwana wetu. Bwana awe nanyi. Inueni mioyo. Tumshukuru Bwana Mungu wetu. Ni vema na haki, tendo la kufana la kuleta wokovu. Tukushukuru wewe daima na popote, Bwana Baba uliye mtakatifu, Mungu mwenyezi wa milele, kwa njia ya Kristo Bwana wetu. Yeye ndiye yule mmoja aliye sije tukafa, ila mmoja tu alikubali kufa kusudi zote tupate kuishi kwa ajili yako milele. Kwa hiyo pamoja na malaika wa mbinguni tunakusifu tukiungama kwa furaha. Thank you.
zetu waliofariki dunia akiwa na tumaini la ufufuko, na marehemu wote waliofariki dunia katika huruma yako, wapokee kwenye nuru ya uso wako. Tunakuomba utuhurumie sisi sote, ili pamoja na Maria Bikira mwenye heri mama wa Mungu na Mtakatifu Yosefu mume wake huyo Bikira, mitume wenye heri na watakatifu wote waliokupendeza tangu kale, tustahili kushiriki uzima wa milele na kukusifu na kukutukuza. Njia ya mwanao Yesu Kristo. Kwa njia yake, pamoja naye na ndani yake, wewe Mungu Baba Mwenyezi, katika umoja wa Roho Mtakatifu, napata heshima na utukufu wote milele na milele. Na sasa kwa kulitia agizo la mkombozi wetu Yesu Kristo na kuyafuata mafundisho yake juu ya kimungu, nathubutu kusema: Baba yetu uliye mbinguni, jina lako litukuzwe, ufalme wako ufike, utakalo lifanyike duniani kama mbinguni. Tupe leo mkate wetu wa kila siku, utusamehe makosa yetu kama tunavyo wasamehe na sisi waliotukosea, usitutie katika kishawishi, lakini utuokoe maovuni. Bwana, tunakuomba utuokoe katika maovu yote, ujalie kwa wema amani maishani mwetu, kusudi kwa msaada wa kwa huruma yako tuopolewe daima na dhambi, wala tusifadhaishwe na jambo lolote, tunapotazamia tumaini lenye heri na ujio wa Mwokozi wetu Yesu Kristo. Wa ufalme ni wako, na nguvu na utukufu. Bwana Yesu Kristo uliyewaambia mitume wako, amani yangu na wajieni, amani yangu na wapa ninyi, sitazame dhambi zetu, na tu imani ya kanisa lako. Ulijalie amani na umoja kama yalivyo mapenzi yako, unayeishi na kutawala milele na milele. Amani ya Bwana wetu Yesu Kristo we daima nanyi. Hiyo amani ya Kristo, amani yake Kristo, amani yake Kristo kwa familia ya Charles Okinyi. Tazameni mwana kondoo wa Mungu, tazameni yeye asiondoe dhambi za ulimwengu. Heri yetu sisi ambao tumealikwa kuitikia kushiriki pamoja na mwana kondoo. Bwana, sistahili uingie kwangu, lakini sema neno tu na roho yangu itapona.
Asante. Mahali umefika usimame hapo, angalia altari. Na wale ambao tumeketi simame kwa sala ya mwisho kwa utulivu. Wale wanatembea tusimame. Tuombe. Bwana Mungu, mwanao ametuachia komunyo pamba katika sakramenti ya mwili wake. Kwa nguvu ya chakula hiki upende kumjalia ndugu yetu mwalimu katekista Charles Okinyi afike kwenye karamu ya milele ya Kristo anayeishi na kutawala daima na milele. Bwana awe nanyi, awabariki Mungu Mwenyezi, Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Sote tuendelee kumwamini Mungu na kumfuata Kristo aliyeshinda mauti na kumwombea Charles Okinyi, tubaki na amani. Tuketi kidogo. Mungu ni mwema na kila wakati tufanye hivi. Mungu ni mwema. Kwa mzee Okinyi tunamwombea apumzie kwa amani, na sisi wote tuzidi kuwa na imani kwamba tutakapolala tutakuwa na Mungu. Kwa majina ni Father Peter Ayako, mzee apumzie kwa amani. Asante. Tumsifu Yesu Kristo milele na milele. Kwa majina ni Father Jude Nyaoko, Kuria Center Kigati Parish, nafanya kazi Nyansongo Parish. Mwalimu Okinyi alikuwa karimu sana na alifanya kazi ya Mungu bila kunung'unika. Anaamka asubuhi kumhudumia Mungu na kufanya kazi ya Mungu. Pia alikuwa mchapakazi. Mondo yengo sana. Mizerika diko mneibere lakini nware atanga ine. So nentika tokwe abantu bomokia. Akafanya kazi ya Mungu mpaka kufa. Na entu kanya saa turangeri ganyo hento kore mirimo yabako woko waito. In fact, taria sikansoka mokatikisto Okinyi ngadi wake. Mpaka sefa. Oche ka awana 10 wachukuru 32 wachukuru 10 toto 52 plus yo mongina 53 kugambira abantu 53 nyombanda isi so tako iti merememia bono na boringa asa abana bai ondo ikini onye nusu ya bateni. So nawatakia mema na baraka zake Mwenyezi Mungu. Tumusifu Yesu Kristo. Wale ambao mko na mikono, tumusifu Yesu Kristo. Niko hapa pia kwa rambirambi zangu kwa familia ya huyu mzee Mama Alexina na watoto wake wajukuu na wale wote ambao amegusa maisha yao. Na mimi niko hapa na kikundi, ningependa mahali walipo wasimame balia nya bakorigonjorerie mbu ande baonjorerie mutene na semore bali moroche mbabegete chianga getega chirikire alcohol anonymous akote abangana bokonyore enseya batindu batemanyeti igonga talia bara batindu usaba rebi lakini mugako yoiga nerole ngoyo masaba semia kwa bwatororo ase kiombe nga St Francis Xavier gekomera ne cathedral kera aramis twarage tangazire bali bare kuyumba igwete bagacha onde bwense bwato bakongo sinyirwe onde bwato yo bwato bakongo nobwo mugako yoiga are goikaransa ngoro igo asobwororo okwanira abantabu bagakwanyora mu montonje na abana baito kunara kwa somiga iga. Kwa hivyo tuwasirire mshauri mkuu wa ajabu. Tunaomba Mwenyezi Mungu ailaze roho yake mahali pema na endelee
wabariki makatekista wetu wote, wawe na bidii katika kufanya kazi ya kumtumikia Mwenyezi Mungu. Yenya sawa seni na indi wana mukwero wanyaba kiombabo mugendere nemireme iyo. Tumusifu Yesu Kristo. Father Lawrence Nyanga, Nonda Se Cathedral. Asante. Samani na tugune terambirambi kurwasa wasazot na wasista wako St. Kizito Kigati wameniambia nilete pole zao. Wengi wangependa kuwa hapa lakini msozunaro zileti maumu hapo na wachire na tunawatoa kwenda uchi. So poleni kwa familia tena sawa baremi. Asante. Makatekista wote tusimame. Makatekista wote simame. Kuambie mzee kwa heri. Mwenyekiti kuja neno moja. Asante kwa kazi nzuri. Musasiroti tomonene fika jero papa paloko wetu Kigati amona basani na bayiri mwikiraiga kurkinse mochonsinye na bakwani mbya mune mwensi oyo no moichano monene mono ase abarimu bedini ekiagera twasiririo mosenio yomo oyo iganganere Charles Okinyi oyo konye oroyo moito ekeren kwamba kurigireria ekere mu father ito father in church ari korete misari boye igatete nganje father no nyigwete bobega esiororia mochani entige nyongo toka baracho igone gasi ntegete kogenda mu father itaka matei orapo ake esiororia yugo sira abokoira ne gasi igoyo no mo katekista orenge bwobosemi ando bwato moki ase gasi ya Nyasaye nale koboria bakatekista baminto na into tobwatio motindo oyo toremererie gasi yeye teri rahisi lakini tonyeremere ne bakonyoranga twakori njasa maria tangoro ku Paulo Mabururu igondo mokatekista ria Nyamwamu korwa se Paris ya Itenya ya Kigati Paris buya mono fala Bia mono igono nya na mukane tiara bwena tachiti koganya aga kweskuru no arware tachikana nyagita arware tenanje temereme ya Nyasaye family yo mwako Okinyi karibu kwa haraka sana. Familia simame kwa haraka. Abalimu na Kristo ne kwaya. Biamule. Na ile familia Okinyi. Mungu na yako kwa Alexina, Nyaboke. Roy. Abwata bana tem. Abaisike batano. Aba muraba. Batano. Mwisho kwa mwana group Paulina. De familia hai. Bakwani. Yo kabere. Josephine Kemunto, de familia hai. Abantu bari ngane bane. Ayo bakwani. Oyo watata group Veronica, usiboli familia hai. Oyo kani minje group Innocent Jomura familia ana. Oyo ko bwati akor kuchakri kerugo familia salute yo ko bwati igai gwete bobe akor kugirat ayo ga oyo ko bwati on neli oyo da akor pena dinero kumubwati e familia Giripati Ketuambu ni familia oyo wa mwana ro ku Emmanuel Mogeni familia Bea mano so maskani ayo umura monene
Father, kwaya Wakristo bonse kwa jumla gamba kwani bwerera bya Marete Manuel Mugeni gamba kerembia mono sogocha utubwate siase safari yo mugaka obeiro bwengencha. He was a friend to me, to the family, a loving father, a loving husband, to the last minute. That one I can testify. Nyasaya baseseni, ababeko motosire kere moranyore mbego to usaiga. Nyasaya baseseni. Nabana bwatanga niyo. Good afternoon, you all. On behalf of Okinyi's family, we want to thank you all for coming here today. We want to thank you also for your financial and psychological support. We are grateful. I'm going to read a message from the grandkids. It's a tribute to our grandfather. Okay, let me start. They say there is a reason. They say time will heal. Neither time or reason will change the way we feel. Your legacy will live in our hearts, known to us as a wise man, a counselor, advisor, kind-hearted and God-fearing man. And above all, a very wonderful grandfather. Our grandpa loved us with no doubt, so much that he will always call us each time to see, just to hear from us. A golden heart stopped beating, hard working hands at rest. God broke our hearts to prove to us He only takes the best. You did not go alone, for part of us went with you. As we say goodbye, we will miss you. We celebrate and honor your life in this world. Goodbye, we love you, Grandpa Chan.